Benokuthandazo nawe enhlizweni yakho, ngoba kulamazwi kuthethwa nebandla, sengathi kuthethwa nebandla ebandleni, ngoba kuthiwa zintombi ezilishumi, kwezintombi ezilishumi ezinhlanu ziziziyatha, ezinhlanu zizingqondo. Mhlawumbe lapha namhlanje ukhona uyazi kabuhlungu uba isibani sakho asinayibona. Nganomthandazo nawe namhlanje uthi Nkosi ncede impilo yami uze kalikhali ilongo nami ngikwazi ukubonana naye Nkosi. Avula umlomo wakho na uthandaze egameni likaYesu waseNazaretha. Bawusiyathandaza uNkulunkulu wethu ogcwele, siza kuwe Jehova, siza kuwe Moya oyingcwele, sisondela kuwe uNkulunkulu wethu onamandla. Egameni likaYesu waseNazaretha, nani Nkosi ibandla lakho, Thixo wethu ogcwele, siza kuwe Moya oyingcwele, ungalothetha kanje Nkosi, Thixo wethu onamandla, kanti silungisile uNkulunkulu wethu onamandla, ungathetha kanje Thixo wethu onamandla, ukhona Nkosi, udonakele egameni likaYesu waseNazaretha. Nkosi Thixo wethu onamandla, siyavuma ogcwele egameni likaYesu, sesiyabe ngokuphela uNkulunkulu wethu onamandla. Nkosi siyabe Jehova ngokuthula kwethu egameni likaYesu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ogcwele, siyathoba Jehova, siyehla laphakade, siyehla kungalokudwalisa egameni likaYesu waseNazaretha. Moya wakho igcwele uNkulunkulu wethu onamandla, iwe Jehova uNkulunkulu wethu onamandla, uNkosi ibandla lakho.